Presiden ke parti NPP Bak Prestun Tensong, ubadairu usembut Menteri Rang Bak Kajala, hini kesngi ulawan hiar senong po konstituensi haki artli kisnong, kata hamarman bat hakasnong umwang. Banyarap election MDC nagabenta ke kongrona kemdet ke kertong jangka parti NPP. Hakate gajingalang lasenran lang do uba HM Syang Pliang unong aiketin ke parti NPP, uba Clement Maulong, Presiden ke NPP Ribhoi Distrik, hakaba layadon lang ru deka kertong MDC ke kongrona kemdet, lembat kiwe kinongkit kam kiba hakmat jangka parti. Uba Prestun Tensong habakran hakajingalang kabalalong hakasnong umwang, ula batai syaya ki kam baka sorkar jela kabala kam kmat dake NPP, keladap bande hapo kanong po konstituensi, bat kabanang don ru shibun ki kam penroi kiba enang the hakisngi kimbadangwan. Uba Prestun ula kerpa deki pat ba bakim day ban baklaje di kinomi kmat syaka district council henry banjie di ka kongrona kum ke MDC na nongpo konstituensi namar ba ka donlang bat ka parti NPP kabalam kmat ka sorkar bat lada ka kongrona kan job ki kampen roy kin tuit kum ke umpo liu hang ne hanongpo konstituensi. Ngadawan kenang menta kasni nak benta bani ai mensim lang ya i kongret rona kalong kami riusin yale banyan rem riusin ngam teresu ban miluan ngam ratia kene kalong kami kat panang rem kat tanang kluy nanta ka bapla kalong baar si baar ngadu basdang lanyo sisin si baar si janjob si janjob kaban job en ngai mak kadon kan nore kanu kadau gaba pelong ba inren lesi kalak banlong kadau ye lani kalak banlong lesi kadau snong kalak banlong kadau konstituensi lani kalak ru banlong kadau parti den la batai su den rei menta ka kenti go kongrona bai Nakwa ong ya pi kumu presiden jo ke parti NPP. Mentah kenti nganget scam. Bakin yo ya ke job kemudian buruk. Pi kuat ane ni kata. Pi kuat ane ni kata. Kabar pi kuat ane ko maongi kongrona bi badu prestun insu smile isur kebe. Lalu pi kuat penjob ya ingan rekhe bro asal benta. Yosyo, ngan rekhe asal ketabat ngan nempang ngam si tom suyu. Laskel edau, bahkan ne kalau kami, hapden kijing ke babon, kan yo ya kijing job ke badan murong. Bat mana nak kalian ichaman jong ke cooperative society, ilahnya utang, ya kitu kikam ki bagi persang ban wanra, ban yarap. Ya kat cooperative society ya kada katahan kadong beroi iba beli kongrona wal lada dei ruken hei mare ut sana kosa don kam kane don kam katai don kam kunta terte kane kadai tang kajik sedang dei tang kajik sedang dei tang kanong muna kabangal abano andai lajo iru insyong lang bat ni hayeng siadja kata ka mga kwa banong yaki jadi pat ba joko nongpo konstituensi siobha menta ka gati nga kwa begini kedaw peti yano kipati baro ka babahas ba ki kandidat ki babahas ba ngamma banong baki basniw baro ki babahas ba tan kawe ki jiga phe Lara pijet ya ikongrona kabamot POI ya kadur uci pinista dari kadur ki deputy chief minister bangkasi Kakongrona kamdet kala kerpa de kipat ba ban kersan lem yaka hakani ke election namar kalayale yaka election MDC lah riusin henry kamshem la poi syakathong hakate ka jingyalang kakongrona kala ban scam ki pat ba bakin ay ka jing kersan ka bapura hakani ke election MDC bat ban pen kelai ka kerteng jongka na ka kongrona syaka local MDC namar bakum kalong kumi kadon ya ka jing ang nur ban tri kum ke MDC na ka benta kanong po constituency
Inong tersian baik, ngong akan neka MDC election dia namar bakala kene pengen ya keren kamparti no pisar mo kendian. Ngong ba namar bakala lengkot pelat, ngong ya pito, nginam ya la syuk ban yarung ya mi nak away ke polling station, syak away pat nak away ke area, syak away ke area. De pin so pa banong banom so kenja ayong are gumno gum tata ke election don jing yarung don jing ya mi. Ngong ya pikit kia hala ke jong ke polling station ke jong pi. Wat ladangi nak liang jong ke central body ngin nom la ban 1 point nak por sya ke por le ngin nom la ban 1 point ha kita ki polling station ki jong piru piakit kli hi la ka jong ka polling station la ka jaka ka snong ka thau ka jong pi but nga ongru nga nom la syu ban pen point nak liang ka jong ladangan bak langin minus ya ka siu blay but kita ki sau pu pra kenta bangim la syu ban yalap election pak ba yo la senga nomla ban penpoi ha barok kisnong wat ha kini ki polling station ru kala juat yang ngaya ka bangan penpoi dan rei namar bangi dang syu adoption kum tu kam dei syu ka bat mai na ka banta ka jonga ba ka jong pi kam tam le le ki nong tre ki ba khmat pila ya tep kum no ban pentelun ya ka kam ngala IT ya pi kum no ba pin pen kre na ka banta ka te ka jing ya tebot ka jongi ha ka ar kuwe tre nangka sakaway na kaliang jong iba Prince Ronghang iba de chairman jong ka IVCS society ke jong hang ne ha ila ai jing keren mat thang khendiat iong baleng ba ka parti NPP na kan de ka sarkar MDA pila yo priang shibun ki jing kerku bat na kaliang ka jong ngaru nganut iban ong pila tho iki application ngala recommend na kaliang ka jong ngale penpoi sai sar preston bat kita ki jing kerku lengba ka jing sebon jong isa preston kila poi ki jingrap ha kita ki society ki jongi ki ba pher tengah ong kan nga kerpat ya pi sashi wat ka ne ka kenti ka ba menta nga klampat long i ru em nga kerpat ki nong shong shnong jong ka nong po constituency namar ngasyo ya lede bangalong ka badon bok ngampat juyo menoro ya ka ne ka tiket na ka parti ka badon ha ka sorka ka ne ka de ka sien ka ba nengkong ke jonga hadin bangaladap siteng dorjon kata ke jingele election nga kentu banga kerpat ya pi subha ban pen kelalem ya ka kerteng jong ka kongret rona ka jong pi na ka kongret rona syaga lokal MDC ngalalong ka balakloy ban pun ka jingking ya ka nongpo bat ka ne ka sorkar MDA ka jongi ka balaya lamda ka parti NPP nga ngai scam walada ka de ka jingking MDC namal bana po nong po ngimpat jujop meno ngaong ya pito ngin pli akaw no ngin penjob no hakan ka wat ka bamenta ya kan ka parti NPP man ka por ngilek pan ngiong sa preston ai surok uno surok umden nong po jongi long shu ilawan pli yang mau nong rim ong sar ki society jongi ni don kam ki jingi rap ya rap lem yangi ban penok lem ki society hamne ladang bakla ka don ka way ka IVCS society ka bala kiu sya prang ka bala tre bhai ka kam ladang bakla lengba ka ne ka sarkar lengba ka parti NPP kila yo atli wat ki Mahindra pick up day nem day mo kala telun step bha ka way ka society hangne tengah kerpat ka nyepi ban ong ba ka ne ka wat ka ba menta ka nongpo constituency ka nom bakla syu ya ka bangin penjob ya ka bangin pli account ya ka parti NPP na po nong po constituency but ngan nom baklaban ong baka parti NPP lane ka ne ka sarkar ka jongi ka bamenta kan phai khmat kerpang ya ka nong po constituency ka jongi de ngan nom pen jrongi ka jingkren ka jonga ka jing sisang ila dei atap ban penkut ya ka meeting idang don isar bat ngadang don por ban ya kren rei mai idang hab ban lek sya baro ki benta jong ki